Durdashan min clear to te in Zawain Sibaile Vekule COVID-19 chungchang zirtir na le Sawihona hun Indian Medical Association Mizoram branch ne na kan hun mantrin chu kan lo thleng le ta tun truma hian Dr. Tenen COVID-19 chungchang kanan soile don ani ya inven la poimo ziate le enge tuna hian kan din mun enge kan malak zel na tur tuna hian lockdown te atholi na te kan machon le dona kan sarkar soi du ten akalpui dan tur chu unreal fel tura ngai la heta hian engpo ni se entinge kan ma hian kan ton tur kan shelo he shri hi re tu tur kha ani boxi lo wangin entinge kan huni kan man so zelang ti te khawoina hianin kan thupui ber tur pakhat chu ani dona ni chorin email tretirna hanni ta photila kading lampang che hianin Dr. Leremroti Sailo achua ani hi Aizol Civil Hospital Dermatology Department skin kan tiang khaning chu akhan Dr. ani meka tin ani hi infection control committee som in Civil Hospital shumshima member ani boka ti khagan soyanga chuan apiale son Dr. Shanas M Zot Hanzami achua ani hi M6 lama thoktunia deputy director ania ani nahi tamang renga public health lampang te preventive and social medicine te mipuita na himna turang chi te hriselna lampanga khanin ania tin ama hi state covid management team khanin contact tracing kan ti hemi vei le rin hlom te han chui zung ang chia po khanani hi member ani bok ani chutiang chuan ania voina hian kan thu soi kalmang tur po kha covid-19 enge ni chuti khati ti vel kha chu hunda kan kan lo ngai thatam to a chulampang ai ma chuan mi puitena kan ti ve tur he shri akaidar zel lo na mi puite chan vo kan ti sareng mani sela social distancing te le hemi mas vo ang chi te po hi heng te po hi ngia apoimo zia kha kan la shefia tok lo ni he na thria thina chan chu khopuya te po hi kan thupui tur pakhatani ama sain Dr. Maroti kan so manga civil hospital hi kan dam do inlian ber Mizoram chonani ya chuti lai chon kan pungkhom na sa adam lo te po hi anat na kai ma tu ti me ang immunity chaklo khan ni tur hen kan han ringa chuti lai chuan in entir hin tam viewing kan shia social distancing po kan zom lu tuk lo ni te po han allang in a shia ta hospital road te po so na shia me mi poi tam zia tan sa ta hian enge apoi mo na dam do ina dor tu te ta na poi mo na hi atang hian tranila thanga hospital local chu atlang pui thuin dam lo ni ta dam lo kan han ti khan immunity hi dam lo a chon a thalo tlang pui ta chu chu mani in taksa kan lo nei sa pathian in min pek natna do na mo khami kha a that lo wang te a dam lo te po atam jok hi an ni thina ni chung chu an tam wangin I sotila ya chon I khatia mi pui han kal khom hup hup na kha chuan social distancing kan ti a kha I enge ataka zom har em ani kat lak na te son tekhin nan fit ruk kan tia kan in hlat chin tur kha khata khan fit ruka in hlat khan kan in thok khum lo cha ang vel ani ta khamia wang khan in kai chon na transport kha tlem ani ma se tu na han civil hospital la chuan chutiang ang chu a thei thin lova tu ema khan thil shedeu khan fit ruk po khalo da olta se ama mi ne nan in kara khan bidangin an ron din khalle mai thina khatiang ang kha ni wangin a har sa thina ma se he tu na chuan kan zia lu tuka bu in nia te po thei patop a thokate a doctor te le staff dang te pon thei patop kan chwa wangin voin chu kan zia kan in ti khop mai amai ro chu mi pui hian duty an nei ve a mi pui hian mo phurna he na hi chuan doctor ten mo phurna kan nei ang hian mi pui hian mo phurna nei ve chu a in zat vel ani chu na kina kan ron soi za wang hei Dr. Shinasi hi tu tiang lampanga soi tur chu nia ke chu a chip chiar enge kalo ngai mo ve ho kha nakina ka ron sayang alo meni dam na in dam do in kan ti po in kai dar na huna khan ni thewa ni thei tat ador tu te hi kan film curve chu angai ani ti kha hritai la chun do khami chungchang kha chuni kina kan soize langa Dr. Shana si abul tranna soiturina voi khana kan som du chu hemi pandemic te kan tia epidemic te kan tia tuna po dante kan han siam ta Mizoram te po hi enge ani che engtianga boipui omnge ni hen ni ti tangpo hamin han soisakla COVID-19 kan ti hi ama te pon doctor thiam tak te pun do kom to an ron soizau to thina ma chenin kan soi ve du chu COVID-19 kan ti hi anat na mingani
atlen tu taka chu coronavirus novel coronavirus anti SARS-CoV-2 shik antita ani chuan ama sabera kan shefekanga China Wuhan province khan in December thatir vela khan a case tekha aron omtran anga an han mu chwa ang khanita chuan zoin tikhan a case kha pung chhozel ta ni atir kha chuan an report vat lo awang te ponyanga tikhan khovela travel awang te pon ama saber chuan epidemic form angin a omta epidemic kan ti hian natna shik reng tuna for example malaria te po lo ni ta se malaria te chuat bin chen chil to ta ni mo hei sen tu shik kan ti te po min chen chil to ta khang kha endemic kan ti ni ma seng khami kha tlemin 5% increase te an omtak endemic level kan ti kha hei mishingin kan chen pui to ta kan thi pui to lo ta ni dam doi te kan ea ti khanin kan dam pui vele me ya ma sengin khami level endemic level 5% an chho hian epidemiologically chuan 2 standard error deviation kan ti ni from the mean chu khata khan epidemic a ome kan ti thina khata khanin alarm chu kan sound thin ta ni chuan China atanga khatia aron englo khan khovela awak dar ta travel te alo olsam to atuna chuan pandemic kan ti chuan P for passport khan pandemic chuan passport anei big ta ni epidemic ai chuan mo chuan ram tina ti khan awak wala tuna hian ram zani le som pani vela chuan in dar to India rampo akai na sapola te pokan om chove to khata khanin natina Dr. Marwatin aron soito angkhan kan shiat le tura chu kadua chu a in transmit dan a in kai chhon dan a hinia coronavirus kan ti tuna novel coronavirus big pay hi chu kan in kai dan ber it is a respiratory virus kan ti ni respiratory kan ti omzia a chuan nar kan ka shock mo khang ang vela le chuap khang ang khami chuap kheng song azu affection awang khan respiratory virus kan ti ta chuanin a mode of enge kanin kai chhon dan te po kha anron soi to thina ma te pon kan khu atanga khabi enge atui tla do kana te chhuata te nyanga nap tui ti te mo khang kan chonga chil per khang ang chi te po kha ni theya khang kha droplet kan ti ni sap trong chuan khang kha atuya khana shik kha mo chila te po khan shik kha lo om ta khang kha do kana khan lo tlata se khami kha ashika kha a oma khami droplet kha alo dry to khanin a dry to nu pon surface a khanin aladam thei ti te po om khamo chuanin kan lo zu khoya ti hian ka mai kan khoi le khan ti khan na ra te ka ate alut le ta chuan direct te pona in transmit thei ta ni ti hian kan in bia kha 1 feet 1 meter to 1 meter to 2 meter range anyang chu feet thuma changa feet ruk khami distance physical distance kan da lo chuan khami kha atong per kha directin kan lo hi ve thei boka kha khang te khania chu wangta chunia social distancing ko khan poimo na kha tin isoita ga chun tuna hian Sikkim ti lo hi chumin lu chu vek to India rama khan Sikkim hin lahima in northeast state zinga mi kha chu dira state dang hi chu mi kan nei vek to Mizoram po kan dam le to khani maya chu ti lai chun tuna enge he state pon tanga ron ho te phi an om tranta hemi chungchang poina kina soi zui kha acha ko min ga shia achan chu train khatin kan lo lau thon po om viawa achan chu goa po khanin ni lo Andhra Pradesh khanin state pon atanga ron ho somsari pathum lai kha positive ti kha an mu chu thar kha tun nai me khana omle ta box sin khanin ru kha ti ma ang ve deuh lek theya kha po khana kina kan la soinga to sana in kai chhon dan ti lai khan tun no hi kan thred dana chon Dr. Marwati kan zo du chu alan chu dana khan khu ti te kha kan lo shed lar khosi kan ti te khani ta aba ka khan skin doctor in na angin nge vuna te lan chu te a omem atira kha chon vun skin specialist kan ni na
atang kha chuanin kan poimo ve vak lo mel he shilenga hian tina kha kalo neya ma se hunan kalan kala ramchang ka nga te tikhan damlowan han tam chawa Spain ate Italy ate study zirna zirchiana chi sang sang an han neya khan I chik dewan han en khan an vun a khan danglam na kha lo thleng ve tlat mai ni chu ma se tuna vuna danglam na lo thleng thei chu hei tang se ang deuh te hi anga a thena te phe chuan hei in chuina duk ni om tak tak te I alem kha mania khan min ron thon trewa ma se heta han tlang zar chin ni lowa chan chu mi pui kan ti phok lek te pon lo ama I a chan ka soina chana chu khang ang I vuna lan chwa da na kha lo nei po ni se ami shinga khan kha aveng covid hi aveni ti na aning hal mai chuang lo ma se hetia vuna ron lang chwa khawa I chinga oma chuta chuan a then chu duk rei rui te nia then chu hei thak vual pa ngai ang hi ni thawani khang ang ba ka khan khami a criteria sang sang covid kan lo en to thin khu le kho sik sang le khatiang ang kan soi hawa khamo khang ang kha atel chuan chuta chuanin a lo en fia tu tan khan hei chu covid avani mei mel etia rin hlel oma kha an rin lu the ni ma se chu za a som rukvela khan alangan tia Italia kha chuan atam khop maya a positive sa ni anga te positive sa ho le suspected case anti an rin hlel hawa ni chu an result chu ma po khan tin an han a result hi PCR hi at hun rei em awang hian khami hun chung khan enge contact san lo nei lo te nga ya wangin khang ho po kha an da sang thina ni an buna enge morin hlel te wan han nei kha chu ti khan isolation le quarantine kan ti ang kha sap tongin kan soi me kan she thiam vek thawanga khang ang ho te khan lo da sang ve thina ni chu nia apoimo na chu poimo khom pe I englo khatla khan vun lampanga po khan en tirna na tuna po doctor te in to in dana po vun te kha chu khoi a train pick so in nge te kha angai me the ta chu ti lai chuan tuna e soya khan mi pui khan lo chi ai ve the ta ka kan zo du te chu na adang an nei lo kha chun ti me ang kha ma symptoms kan soi khu te le kha te atel lem lo kha chun lo thon tur ni lem lo tur ni lo ve lo tur chu ni lo wa chan chu khatia tongpong lo ri ngota in ti thai tum kha kan ni lo wa om zia chu hi chu doctor te zo kin an share tur ani kha kan study tlang anga kan en hobanga hi ani mai mel mange ti te kha kan nei anga ya kha keima tho pui te le thingtlang lama doctor om te po khang po ina tle man lo shiat fia theinan apoi mo chu diagnostic aid kan tia sap tongin chu ang chu ni mai chuan Dr. Shana sikan soma ai kai chon dan bora ha india tun hai te po mani te po eka te le tiang thleng khan chia thleng te po khanin ala nunga ni hi tiang te po kha study te po kha om ni khan na shiata chuti lai chon khata han kan lo lau vio mai the khata khan za ai kai chon dan kan shiat lo khachuan eka angin ya tu ma kan zu khoi kher lo mai the ta amaro chu han alom dan lo dan kha lai bor kha min soi fia sak the ya tun lai chu pandemic rual hian infodemic te poi om ve a mi zong hian covid chungchang hi kan uma mo trema saber ni hi kan tuma thu chiang nge research an ron be chiang nge khata khan thil finding pakhat an mu khanin an ron tia kan lo chi ai mai thina kan sia tora poimo ka ti chu tuna novel coronavirus hi respiratory virus ani kan hi blut ani lo chuan ek le ti vel sperm atanga enge hei sexually transmitted disease ani theiam ti na te khang ang kha chu tuna chuanin ngai dan mei ani mo proof chian ani lo wa hypothetical lutuk ani wangin tuna poimo per chu le an sha chian bera chu respiratory virus ani chianga khu khatiang droplet te le englo kan khoya kadin ta ani lo le kan lo hip mo khatiang ani lo chuanin tiang kha chu arin om lawani ek le ti vela changa kai kha chon ta khan thil pakhat kan bel lokanga thok na dot lampang mo se nge kan sei chuapa thok chawni lo na lai kha tun haya evidence an mutharamo chu wanga skin ron lang kha ni ve tlatani a om zia chu circulation kan tia hemi thisen chuk chho kal vela hian heta hian a thok na ve tlat meya chungte wang chuan ramchang ka nga phe chuan Italy te anga po stroke khan tam mai ni stroke hi tlang puin 70 above kumsam sari chunglam hi atam beran ni thina ma se thok khat lai kha
hemi covid a hi chon kum somli le somnga inkar khan tamber tlat chuwang chon thisena han tho dana neya mase chu lo hlau very ngot tur ani chuang lowa kan belve me ni chu om thei ti kha ani ta tra ni thil thari alo om zela ama tira kan soi mi alo po khatuna an reitel tel chun lo ani zela ti kha ni vetel tel maya ta chunin tuna hian Mizoram puitina kan hriat ngai deuh chu hemi inkar hlat hi kan vong lei thei lo ni hen na hriat ta helai bor hi kan tuna chunin kan ngai hi thari in langa chu green zone ate kan oma vei om sun po adam ta sia mi puinol pe hi chunin aron lut anom lo chuan ramri khar ani lo chu kan ven him bok aron lut anom bok si lo chuan hei chu poimo lutuk lo tia ril ruah hian om ve tlat to wang hian nol puyang hian eng mai kan zom lutuk lo ni hen na hriat ta labor hen Dr. Shana si min han chiang de hle ka social distancing apoimo ziale tuna hian kai om thut thei ani em ti thleng po khan ya social distancing kan ti te ni hemi covid-19 natna tang hian tram sap tong te po kan thiam chhozelin ka hring ka ria social distancing ti te po ama te chuanin kan lo hrelu tuk lo ta tuna chuanin thingtlang kil khor zong zong apo social distancing kan tia om zia taka chuan physical mishing in kara in hlatna tlem fit thum mo meter khata tanga meter ni fit thum atanga fit ruk distance hi khamishik kanin kai lo nan kan maintain reng turani ti kha ania I pakhata chuan hemi social distancing kan ti a hianin thil tam tak akok ve a amate pon flattening the curve ti te po kan lo eng lo ta ma se kan hriat ma sak ber tur chu infection dan te kan kai chon dan te kan lo eng lo ta covid-19 patient lo ni ta ila an chut dan chuan patient khan a infected person pakhat khan anat na veitu pakhat khan mi pahni zel ang akai chong thei ta ni khata khanin khami mi pahni zel khan mi pahni zel ti hian an vakai chong vele zela pahni atang khan pali atang khan pariat tikhan exponential growth kan ti angkha tikhanin apunin pung ve thi ani chu wang tak chuan ania in khom te an khapa lockdown a chuan school te an khapa a chan chu khatianga kanin khung khoma distancing kan maintain lawa kanin hlat lo chuan khang mun school te college te mo in khom na mun te kha virus pun na tur a amplification point ani tlatani chu wang chuan khami kha kan maintain nge nga ya chu mi pia lama chuan social distancing khami a virus khati khanin a in tha chonga ti khanin kan kai dara chuan epidemic reng chu ti han case claim te atangin ti khan case ma sabber atang khan ala rei lawanya india ramaron lu kha engtik nge february atang vel khan ani ta ni kerala khan ma ni sabber khata tangin case khata tangin case li tangin case nga ka case riat ti khan pung sakhata zanga chuang kan kar ni chungina mi zanga ti khan apung chau hala ti khan epidemic chu ti hian a chauta ni case kha pung zela a curve kha ti khan in mi thla thiam me nga a peak kha thlena ngai ni a tam ber khata khanin engzat nge kha shik khan aron nuai thei mo ati nat thei khami peak kan thlen don chuan mo tuna for example lockdown lo nei lo taila distancing lo ti lo taila kan designated enge covid-19 hospital kan nei chun chu ZMC ni tani so ta son engzat nge anesthetist kan nei engzat nge medicine specialist ventilator le intubation methods thiam kan nei Mizorama mo chu wang chuanin khatianga atam thei ang ber voi le khata heta kar thum chunga kan han peak dul don chuan damdoi ina lu tur kha kan tam don lu tuk ta ni chu kan va burden treu don tuna case pakhat kan neya pathian zara kha andama thattakin na chuaka kanin discharge ange a enkol tu te po an fak om kati a anin pek na a te po khatiang ang kha case pasari atanga som nei ta ila mo kanin chan me ulawang a chan chu tuna case pakhat ringot po kha du thu sama doctor ten with all protocols guidelines follow thapa an care ani tani critical case ani a tuna khang ang case tuna a cluster na mun pui for example Delhi anga te khoyamo Italy anga te Mumbai ate
lo nita se mo kan enkol dam thei angem ti te khatia acham ka soi tum bera chu critical case po kanwa overburden lo chuan dam doi in kanwa burden a kanwa ti buai lutuk lo chuan kan lo in distance lo dam sam midang in kan tum chuan a thi tura kan ngai critical case po kan enkol dam thei ani chu apoi mo na em ani a hei hi kan zom thatangai ka tia social distancing kan ti hi lockdown an han relax dewa tle ma zong chuanin mi pui hi kan in thla dul dewem ka te office kalna hei kalko nga te po kan han ena city bus chunga ten lawin no khat le dul mai thina hei hi tu tan ma ni lawa kan zawai tan ani a mo kan in distance le lekha newspaper ate po kan ena case pakhat enkol nan ringot po kan state in noi sari chuanga seng ani aturu ni khata khan mi som nga mi za kan afford thayem mo chu wang chuan sarkar chuan ati tur ati engkim guidelines min pe protocol an siam mi puin chu in himnan ti ro anti ma se mi pui hian kan himnan khan ti ve tur kan nia khat lai te kha kan lo pui ve chuan lo na viau po ni ila kan in chan thei don ani hun kan in pe don ani hospital ten an lo in ready man don ani pakhata chua ka nga pani po valut le se dam takin an in en kolanga ti khan le pakhat ka soi le du chu hun kala nem deu thina min lo she thiam ula an hei research te le an ron findings an neya an ron englo report dan kan lo hu da na chuan ke za zela somriat pakhat veli chu very mild infection analu tuklo shitlang khosi kan ron neyanga hospitalize ngai lawin ina po engma antibiotic vel ngai lawin tikhan anin enkol dam thei me ni ma seng khata case ruka pakhat hi chu critical turangai anni a mo heta ICU care mamo anni englawani a so wang chuan khang lai te khami physical distancing kan ti apoi mo zia khang khana tarlang poi mo khop mai chu tlai chuni kan ngai poi mo la tur khana tin kan riat khating te kha apoi mo a tin ma sungchang dr maroti kan so manga ma sungchang po hi train khatin hetia ange ne boroka kan watong tur dalna angdo theng kan ngai ta enge ma si apoi mo na chi ati lai pokatin skin doctor ni na angin train khat so ni na an lo ngei lo te po lo mai the po na ziring nge lai kha ve theim ti te po kha englawania mask hi kan wana chan per chu hei tu na po khan keipon ka mai ka han khoi me a mai khoi hi a ol em ani khata tang khan formate kan ti he te ami an tronga mo an thok mo nuya mo po a shik ron per chua ka kha mun sang ar per kha kan kalpate kan thut paten kan lo khoya kha heta kan han transfer ta khami kan transfer lo na tura ta na wa mai kan ni chutin a virus kha leng chumchuma alo veng ti na ni lovin chu ta tak chuan kan kut ve na ni de ber kut ve na ni bere chu wang chuan ania mi pui mi mirina gloves an wa hi ka du lo a chan chu gloves chu plastic ani ta ni plastic ang material ani ta gloves a hianin kutkora hianin darkar somsari pani a virus kha adam tlat maya khan ka himalom ti na kha amishing kha pe him si lovin amale ma po kha in kaya olzo chu wangin a train tan lo chon kutkorte hibun mei lo tu ti chuan mask kha han soi le ta zuila tho chu ti pik khop meya a she oma ma se kan ti ve ka tul sia ngaya kan nei ngaya kan khovel hi chha to wangin ngai nei tur hi kan nei tam don chowa thil reng chu ngaya kan nei chuan a lo she om lo mei ta chu wangin ati pe thlot lo te po khan han tum ve deu se ka tia nar hnuai po thla ka mo khabe da mo kha chuan om zia nei me alo tin nge ama spawn lampang kha virus lo dang tu ni na khan khatila ya khan ya a hlo om ve le tho chu kutlong han khoi ya benge mo han kheule mo mitte han noi te khan a kai the tlata hetiang ko nga hi chuan Japan te khin fak om ka tia mask hi an lifestyle an lo nei to an ti dan thang an lo nei to an wa reng mai ni kha chu wang chon nga ya kan nei ngai hi mi pui hian chu kan in hum him na tur le kan duty thil man tlom si effective berani tlat a thok thaber tlat dam doi dang zong ain kai lo tum kha poi mo thil hote ni social distancing kan ti le mask wa that
le kutsil han ti khan hand sanitizer kher man to kham han ngai lowa sabun phuan hian a virus core hi a tha wangin a chunga RNA material kha khatia boruak longa to kha chuanin mi awati na theina kha a to lowa cell chunga lut thei to lowa chu wang chon sabun hi man mang warila tin mask allergy sei kha kha chu a material la zir a thuina mask hi du puana lo thui tur khan ni ve mi alowa an ron specify da na chon cotton 3 ply an tia thwa thum tur ania chuan kha khami wa khan nge mai po hi ma cotton te chu allergy tam lo ta ma se tu na OPD ka hu tam tak chu arngeng hoten makeup an noi boka khami chunga mask kan han wa le an thlan ne na in chiawa local tool lo pui kha hospital an ron kala an mani len mani kha an ron intider thong ani chu hospital local khan chu wangin tu na phei chuan kan phone number te hi kan medical superintendent khan atlang zara khata khan tu po biak theya tur chu kan nia le in biak khera theilo pon whatsapp a tiang ang khan a in ron thei ni tamdoi in hi ron pan tam fak lo se kan du zok an mani ta na tha chu chen khati chu nalu tuklo podam do in chu chak ve from tu nom ve te thero tin in shoi kher te po khain du lo dora du lo we shoi tu kha kan du kher lo wa chan chu mania kal theile soi thei pui tling pa ngai tan chuan in shoi ngai lo an mani ron shoi tu te po kha an ti der thong ve le tho ni kha ani wangin mani adam lo chata kha local me se lo thei lo te chu thu shan lo ni se chu ani ka se mas kha kan bel ve le du zok chu India ram population tam lu tuk anga chuan social distancing kan ti kha maintain hi har ve ni dik tak chuan kan han bazara na te tholo nga ya mo chu wang chuan in kan in ven him na ber tur chu mask khani ta zo kan chu wang chuan in tu na phei chuan homemade mask ang te po lo ti mei ro u te pon tia chan chu supply hemi kan surgical mask ang te chu healthcare workers a provider te tanin lo da thang u ti te khani ta a thei ram chuan mai kha chu mai kor hi chu wa tum tur an di zo ka a chan chu distancing bus a te kan chuang nok noka taxi te po overcrowded lekin kan ti lo thei lo awangin mask khamin veng tu tur ber ani wangin tin hey training kan in kom lo thei lo tam bok ta nai de wa kan in trong khum ta khata khan sin te po lo per ve lo thei lo khami aveng tu apo khan mit laka kan kai ba ka chu mai ba ka a virus te hi microns te millimicron mo azia po kan la shriat chian lo research kal me kani an zir chiang zelani tin thu thara ron chhuaka ama kha chuanin captured air mo sample kha an test ani hetia anin biak na abo ruak sample khan capture an te chata khan COVID hemi SARS-CoV-2 virus hi mu ani love an tia ma se WHO in a nuwa khami kha February ania March la chuan hetia COVID an encol na room ICU anga kha chuan a omtlat me ni boruwa ka khanin minute som thum thleng a suspended particle a cham bang kha om thina ni ti khan chu wang chuanin mask te kha apoi mo le zwal ani kol room kha phui don book se akal ral mi om si la a doctor te po hinang kai ve so te po yan ka ting te po khalo ni ve the so ni thil ngene kan nun phunga kan chin than hote te han ti meila kan ngai mo lu tuk lo hi han soi don tai la en tirna na tura pokan bazar dan dani poisa te kan in lan to na polythene te mo ai kut khan in toklo meila eng mokal tlang khan om thei thina wang he tai hi doctor maroti kan som te he lai bori thil kan in penasa si lai hi ke pe chu ka chim li ma ka le lu tukhi min nui zat zo ka polythene hi ka hlau de ro thata chu han bazar la tia kan ba chhuana hianin polythene kan mang lo thei sa bon kan lamang tak lowa heng plastic material han darkar som sari pahniat nung tlang puita chuan cardboard a hianin darkar som li pariat antia chuan thomno a han darkar riat antia thomno te chu tuna te khinan damdoin atangin ka hota ka thomno ka in thaka ka khai me ta atuk zinga po khan khoila a lo om to chang lo ain kara ka khoilo chuan maro chu cardboard ta khan ri tlat me ni chu lekha a darkar som li pariat lekha ko yan chu wangania parcel te po ron thleng te po ri tak po nan da chu an mani enge hemi scientific research an ti atanga
chu midar kar za chu lo me ti aron chwa ma po hian post office lampang chon an lo ti dei to ka shat danin mo chuan I polythene te ti hian I ke ni chu kan ti dan chu kan khai me ya he ta tu ma kan lo na la ya kan khai ya kan thil le po kha atul zual ang kha chu kan la chhuwa ka sabun ten kan han sil nok nok ka tin currency ka ti om ja chu poisa hi in kai chon theina kong I ol sam ve deu ani tlata chu sha tanga ya achan chu bazara kan kala khabi apoina tani tu kuta mo tang khan chu wang chon du thu sam chuanin hona thil sai na mo I istri te na mo han no ani lo pon hon khan man nga lo tur kha batch kha ti khan nei sangila kan bek te mo thla kila ti khan khatiang ang dewa kan tia normal kan soi chen chu new normal kan tia kan nun phung shim hi athara kan revise angaya kan achazonga kalchuan hi kan 5 pha satanga kan nampo kan changkan pha sat thei tlat ve khatiang te kha practice angaya chuan vegetables vela hi chuanin a omlo an ron tia man deu khan a an tia tiang vel chu ni tin in thak deu ranga ma se a thaber hi chu tui sa deu hlek hian temperature sang deu hlekin mo a so ni kherlawin antify la ngai te po tha put conceal ang kha I second som ni tho kha running water ra sabji hey vegetables enge chome ho kha han da ila running water ra ti khanin ngai that om a then phei chuan du le ni sa te po dar kar chan be te han pho phot ula te om mo han enge dum shanas abak kan film khurna tur khatti bungrua in khoi ton vela I ke chu ka ti dana chon ka practice dan be shim le midang ka advice du chu polythene tu na chuanin mu thur po om to mangloka mani hianin be ka hian I polythene cloth ang chi hi ka pai ranga ni chung te chu ti ve thei renga o apwan chi te hi a ve reng mei turania ta khan ti ang ka ba do me ya an ron khoi lo ti khan an thun me ya khang kha practice thadeu chu nia chuanin I pakata chuan khang packets te po kha ina kan ho ve le Dr. Marwati soi to ang khan ti khan a him thei ang berin pona kan phela kan mamo kang kha kan la chhuwa ka chuanin items eile in chi ni lo enge mo khang ang kha chu kan shruk zo adu le saning kha kan ti theya tiang khan disinfectants te omta enge kan man englo ber chu sodium hypochlorite 0.5 to 1% ang chi khang ang te kha ahima thil hei surface disinfectant tan tiang te kha kan mang theya amo I enge ethanol te po sanitizer te po hi phone mobile phone te po khata chuanin mobile phone hi apoi mo carry o kan khoi nem berania chu wang chuanin hemi isopropyl alcohol an ti tho hand sanitizer hand soft cloth ka kha han engla wila han shude uvekila ka khanin ati him velu to phone te po hi chu kut kan sil fire ko ta kan phone hi chu kan lo ngai to tur kan kut bala kan ni no kha phone bal sa kha phone akhan for example covid kai khan lo zu khu khum se I lo zu khoi le taringo ti lang kanin kai don de ti na khanya mo tin chu seta khan tin kut baling ka khoi ta ka khoi mon mo ta ka da kut ka sila ka khoi chun zom le chon am zia ka tuk lovina shia ta tur abal tho ka kan ba khoi le bang khan ti fightel kun ka chu ni new normal kan ti nun phung thar nge pa nga ya kan nun phunga kan nei tur kha chu kan zom tur kha chu tama shiat ke mi har thin khopa tin na face mask ta chon a mel chiat thei lo wa wan kha him ber poi mo khop be te til tren ka ta kan lo film khura tren ka ta film khur lo le hi tin na chu tu na film twin kan soi kan mu pho tren chu guest bura po hian guest bur la dewa kan thlara ke mani he ta kan om khom le lai te po hi kan ina chung kan film guru to ka pona kan so hian mi shim po hi kan film khur kan thei hin le ta thina mon hi ti om thina he lai chu poi mo ni kina a top lam panga fi kan hrisel na tur kan thiak lim na tur te kha soi le kan tumanga tuna hianin kan hria tho angin kan unau Mizoram mi le sa te aron ho me ka voina po khan beira bi rail station a chuan an ron thlenga nga ti khan screening te khan lo nei do na nia ta chuni china ka soyang khan Andhra Pradesh a khan state dang atang ron ho mi somsari pathum lai me kha covid 19 kha an ron hon tlat me ya an ni po khan an film khur zol phana khan an manga chu chu a cheber lo theng don te la tong thei ve tho kan nia wang hian quarantine chungchang hi hei a Mizoram chung lo om za yang kan lo hlau de ni chu rewina kan soi sep to ti khan eng mo neu de hi om pha thina zo zo kan soi neu de khan ani lo kha kan soi pun lu na ti khan kan hlau vak thina tu na han soi chen lo hi a trying ga sia a him tok dan te facility chungchang Dr. Marwati translate tanga
tu na han home department hian I man lak dan te thiang te tangin kalosia a kutilaya bairabia station an ron thlen phat khan akwa khwain an ko chuak ma sa ni chuta chuan khang test te khan han tia an khung sang an da sang hala I low positive pal IgM or IgG kan ti antibody test ania tu nan ti hi red test kan ti kha antibody test na kha khami kha an test tura kangaya ka shechiang che lo chulai facility ate khan an test ang antia quarantine facility an test chon ya chu anita I ta khan an lo thlen chu akhwa khwain an ko photani chu ta chuan an soidan chuan bus pakhata khan I social distancing in a then khati khan an hoti ranga chuan adang lo test positive ka chu bus shanin an kal don an tia mo kha ngai thla angai thatlak lu tuka ti chuan I khata khan quarantine center a khan a then chuan home quarantine an tia in mani in lama I room nei sang I nge bathroom te po nei sang chung te ne na in cho pol lo thei kha chuan home quarantine an du tlang puita ma se tamjok chu facility an quarantine don ani khata tak khan I khata om shim kha in kom po ni se rilu chung rira pai reng se ka du chu in hnai lu tuk lo le mas po kha kha ngai poi mo se tin bathroom te po fill fai ta kha kal sanin mo chuan anin kar te po an distance mol kha maintain tha sela chuan an om khom de lui don lo thei lova khata kha dan manin hemi enge ni som pali chung an quarantine chung hi she om hle ma se hi kati thei to ka ni hi ramta na kati the ni ti ri rupu in she om chung khan lo maintain sham se kati enge kutsil te po engkim mai kha tin I kuwa te po lo shi hi tha kati kan chang le mi se do chente poi ta hi Dr. Shana segan som anga chung te lampang hian kan lo ngai to don lu dungani ina hroi ho meite rem lo chung te po khanin adil ve thei tlat me ti mayang tin bidang himna ngai to lek lo khan alo om ve theya kha chu kan dem lu tuk lawa in ngai na te kha om te ma se chung te lampang point ria turan nei ve in alang eta hian ya a than chu tu na ama lockdown ma kha chuan I state danga po khan chu ti takin COVID case kha ala hluar lo ni tun ang hian mo ala pungchak lawa I border enge international border te po kha shut down ala ni lawa bangin international flights te po khan kan citizen India ram citizen te po kha prime minister khan ala lu ta la lu renga chuan khang hun lai kha chuan Mizoram lo ho tur te po kha COVID-19 case undocumented lo na hmun atanga lo ho te pon ni ama se kami huna po khan state management COVID management unit atira tangin khuta kan health department khan an lo in prepare lok ve kan kami ka soi du chu kan state hi kan soi kai de tiang ka fak ve du na chu Mizoram chu state changkang le khathiam tam le khatiang pathian thu oi le ti kan ti le du de na chan chu M6 a hianin visitors kan nga ve ni trainers te phaya tang te nan local ve thina state dang hei go hati te Delhi airport tek an ron pal tlang vekta Imphal atang te pon ron kalta Mizoram chu strict be kan ti zela thermal scan te khan lo ti dei to ami dangin an ti ma in mo khatiang thadeu chu enge screening checklist te khan questionnaire ten lo pe a khang te kan lo ti ma te kha a thalu to ka mo chu nia ni tu na hian tu na lo ho le ta tur te hi chu Tamil Nadu le Puducherry Pondicherry kan ti ang chi case tamang tamna ania or red zone atanga ron ho turan ni a chu wangchon a incubation period tu na lo kai palta se kan nau te lo ho te hian kan chung te lo ho te hian lo kai palta se an chung te ve kan kai na chance kha an wat chen pui don si a khata khanin precaution engzat nge an la kang engzat ngen invent theyang chu wangchuanin sarkarina a designate sa facility alo da alo ra man sa engkim toilet in man trom angaya ni pon hei hi ati dan tura ni ati an lo duan sa ve ka khachona himjok tura ka ngaya ke chuan ni ma se home quarantine ati thei ang chi engemo special case for example cancer case te lonia immunocompromise achan chu khang ko horta khan mi pui om khom lui ya khan anni immunity cheto khachu wada khom chi anni to chang lawa
cancer case te nat na lo nei hei kidney disease kal thalo te anga te lung thalo te ang te kha chu home quarantine se poi me lo sarkar phal na la vek chungin e khang te te kha poi mo ni tin ni som pali a incubation period kan ti nat na shik kan kaya tanga anat na ron lan chwa kha incubation period kan ti me ya ka average chu mean incubation period kan ti hi ninga tanga ni ruka chuan nat na kan kaya tang khan ani nga na chuan aron lang to thin ni khosikina ron intradanga nara ron ping deu nap tui ron om deu lu na hei sitlang ang tho khana ne shok te ron na dewanga khatiang khania 5 to 6 days ninga tanga ni ruka khan kha ron langani ma seng he nat na hi amak ve deu na chu nat na lan chwa ma pre-symptomatic stage anei tlatani anat na kha aron lan chwa ma si khan viral shedding anei thei tho ha chiawa khan mo a virus ha chiawa te a the dar tho ta ni chu wang chon atam lo anti asymptomatic infection the dar hi atam lo ma se thil om thei ani thil kan hriat chian lo lutuk nat na alani wangin chu a safety atan le kan him vek na atan khan ni som pali kha thamaya an advocate vek travelers from covid affected countries ante covid nat na lo len to naram mo kami alwar naram atanga lo holut khachu ni som pali in quarantine turania chuan adang ni som pali le kha mani in anin self monitoring in lama chuan in kami khosik te khu te le thoha khang symptom aron lan chuanin an shil watang 102 ate helpline ate mo an phone watanga health department an riatir nge turani kata lai ta khan ni sompali quarantine facility khalo zom om kim ta se an so no kha ina an omle tur khani ta chuan ashiat kim lo theita veng thin khata ni sompali quarantine facility a ka zo to etia thoveng taka lo te hoi te kha om ve thei thlat me veng tam taka hian zom lo kha sarkar in ro enjoy to si lo kha chuan mi mal ma phur na kha andrew kan soi le du chu he covid coronavirus novel coronavirus kan ti covid 19 nat na hi atam zok tu na avei to te tam takan oma khovela po lo dam le to te recover tan oma ma se kan Mizoram chuan case pakhat chau kha po imported case angani ta exotic disease exotic kan ti omzia chu nat na kan hriat ngai mia lo kan mishing kan mi puite na mizo mi pui na kan la ton ngai mia lo shik ani a hei hi kan hlau angai ani achan chu min that don mo min that don kan zuam chuan min that don mo chu wang chuan in hei hi wapong po zuam wak chi po ni lova tu man immunity kan la nei lo kan case pakhat kha chuan nei to ma sengin mi dang chuan kan la nei lo chuan nat na shik reng hi a tho dan chu ti khan epidemic ka soi ama khan ti han epidemic ron siam he tena kar pa chawa a peak maximum case a han effect nuwa khan a virus po khan zoi in a zoi ve a chan chu maximum people 50% a effect to chuan anu le kha chu tlem a effect le nga 80% 85% azu cross to kha chuan ala vei lo te po khati khan hard immunity kan pe ve don ani kan lo veng ve don ani ma se tu na chuan Mizoram tu ma kan him lo chu wang chuan kan social distancing te kan kut sil te kan mask man te hei chia hian min veng don antibiotic lo ei lok te kha omzia omsi lo ba omzi zu tu na mi bizo mi pui noi som pani don hi tu mai kan him lo thi pui thevek kan ni tu mai hian dam nge pakhat chin ala dam pui chuan kan soi le lokanga tu na Mizoram kan death rate a kan chu thi mi sang khat zela mi paruk an theita ni normal death rate annual death rate 4.5 to 6 ang te ni ta ni ai kan Mizoram kan thi na rate an chu thi mi sang khat zela 4 atanga 6 ani kumtin an enta akha kha chu covid hi a death rate ramtina an en chuan 3 to 3.4% ani mi za zela pathumin an thi pui pali thlengte pon an thi pui theita ni tuna case ka ron om phuk ta ni tikhan ron kai chawa ron om phuk voile khata kar ni chungin mo mi za zela pathum palin kan thi pui don chuan
kan ZMC so kan overwhelm nge don ani chuan thina kum khatami sang khata paruk thi thin kha kar ni chungin voile khata kan thi phuk phuk mai don ni anga kan zo don nem psychologically mentally in kan min ne lu tuk don chu wang chuan in distance ang u mo simple lu tuk in ven tu o yanga ya ta chuanin kho khir har kan ti pakhat chu Mizo society a chuan kan upa te hin ni ta ni chu video te pokan hua Peter te putar te len chak zik zik cho chak kha an ya alom zik an thret to lu tuk thin si la thetiam lo tai hi Dr. Marodi kan som te hemi chung chang ti kan en kolang kan tar te pokha ya upala ma hianin a natna shim shim hi alan chwadan po annabi ka ramdang atang kan en heta chon engma kan la nei lo na chu achan pakhat chu an immunity kan ti bok kha taksa sipai pol kan ti mai I hemi kan innate immunity kan ti chu kan pian pui kan nei sa khami kha anita chuan immunity chi ni omta pakhat chu adaptive ani thil thara lo oma kan taksai na lo siam chwa le khami asipai ado pol tur lo siam na a shim kha immunity ni ta khami innate immunity kha chu lo nei thato po ni se an adaptive immunity zo ka kha thatur chuan an mani taksa shim kha chawla man ni to wangin upa hian ana em thlat mai ni an siam ve zung thei to lo siam zung thei lo taksa dang hei enge kan vun te po alo voi tel la kan taksa kan tha te po thum tel ang tho khan taksa khan khami asipai lo do tu po la kha a cheve to thina chu wang chon film khur zwal tur pol ta kan ni a amai ro chu control ni e lisinei soyang khan a har a mana te po alenga chu tiang chon ka oma engmani tak lo ti na ril rute an neya an lo dam rei be boknen ti khan khatiang ang khan ya ma se pon Israel a pe ku chuanin 60 above hi an strict zo kani availo ho kha kumsam ruk chung lam hi chua wa ten phal lawa ti khan ina te po khan in enge distancing maintain takin an enkola ti chuan lockdown hi chun ti velowa an thalai te le khami a healthy population kha chuan na pa ngai takin an thoka nisina Dr. Shana sina ron so yang herd immunity khan nei wat hin du ni ka sha a ma se ta khan an ni chuan ti tura sarkar na ti chu thatakin an zo mang kha ang kha ke ni a chuan a thei ve tlat lo kan upa te nan she thiam lo he nat na hi le kan lifestyle kan chet mang shim hi enge intify clip nam kan lo la ni te lut tuk lo tu na hian chuan khami an immunity chungchang bo kha soi tai la kha thil tam tak hetia ni tin kan hian ati chak the ni chu ka soi du pakhat chu ai eng te po than tia purun war te khatiang khan damdoi hi a san pain he virus tan hian damdoi om reng lawa damdoi chak ber chu ke mani taksa kan natna dona kan nei sa kha kan enkol thatanga ya ni china kan soi zong social distancing te khami ang ho ba ka khan mut that te ang haya taksa alo ha kan cells te mo khami kha aron tho that le theina tur chon mut that ei that tin chu I thlai shing te ei nem mo purun war a than tia ni chin luka ka chiara nia ginger a than tia ti khan so thing a than tia o ti khan til chi sang hi oma so thing chu kan nga lo dro ni vitamin C te po hi a than ti na chan chu adam doi ani lowa ma se khami mishing immunity kan ti boka kan soya kha ati chaklat me ya sun lua te potamen lo tame vitamin A potama sun lu chon kha lo ei war tur khatiang ang kha thil tha ma lai pi le pu ina tha an ti an mani an lo chi gan lo shat ve ang chi tu no le khabuan zia tak ang chi ho kha khang ho kha ala thareng tin ati che thei tu lampang ti lo po te po kha tro te reng mai thil ti no de kan nga easier zuk ti te koi lu kal achan chu lang function kha a shi sel to chuap virus a de sia chuap vai attack dona kha kan chuap kha kan lo ti shi sel anga ya Dr. Marwati ron soi good nutrition thil tha in ti shi sel exercise kan lang function ti tha dorin thok na khang ang zong kha ta chon Dr. Shana si kan zot na se tuna hianin Mizoram hi HIV ya kan sang ti chu kan shia India ram pum ho point ta chuan hei na ben von ve ti hi atur na ve pol khan ni ante kumu pa ba ka khan ta chun HIV ti kan soi lo thei lawa kan sang box hi he te COVID-19 kan boi pui lui lai hianin an lo tuar big thei ngem ti lai hi
HIV population chu kan a positive population hi kan nga viau me Mizoram a chuan ma sengin HIV hianin thil tam tak kan enanga ya a viral lot ataksa a virus enge a lot ti te a CD4 count te kan en thin ta a e hemi antiretroviral treatment kan ti therapy kan ti te po kha e enge a HIM ti te khani ta ni e an CD4 count le a that viawa an viral lot atlem hi chuan e atir initial infection anga te hi chuan viral suppression hi omta ni viral suppression omze chu khami HIV virus kha taksa atla niam lut tuka mo e chu wang chuan i natna dang khang opportunistic infection kan ti thin natna hei TB ti te e skin infection fungal infection kan ti te opportunistic infection lo englo tu ang chi kha aron bor don lo mo chu wang chuanin i khang ART dam doi te a e that chuan a viral lot khami HIV virus rikha taksa tlak niam awangin i mishing normal pa ngai angin alo i do ve thei don ani an tur big lem lo tur big lem lo ma seng HIV patient tam tak BP sang nei to te i lung thalo te mo enge kal thalo te khang nei kop te khan om ve a TB ve sa ten om ve a khang kha chuan in ni e khang atan khan film khur le zwalangai khang angte i kan ina te po HIV e kai ni enge i chung te kan nei ani phei chuan i kan ven him le zwal le an ma ni kan ti khung san deu le zwal an ma ni angai poi mo le exercise chin na ben von te po zon thum te po kan nga em ma upala pang te po mo cancer te kan nga tuna kan genia Mumbai te Kolkata te kai te po cancer dat na veite an nihlama chuan so nin hetlam pa cancer kan lo sang box si ne HIV kan lo sang box si ne te po hian film ko so lai chuan ania kan afford thei lo coronavirus ron lut tur hi mo COVID-19 hi i kan zo lo bang tong tu chela wa kan thiwa kan ti kha lo mani toro thivek ti a thiwa kan ti so omzia chu i major population chu kan la yanga me yang ma sengin COVID-19 lo om chin an ti chu kum som ni chung lam hi chu film khurangai ton ti shim shima ma se kum som ruk hemi chu chu ne nu le pa i ke ni i hey mixed family ka ti omzia chu i Peter Putar o kanin ompolani Peter Putar nupa kan fate no pang le kum khat noi lam te kan nga kum ngan hoi lam khata khan at risk an tamta ni chung ko khata hian kum som ruk chung lam le no sen lam kha an om tatlat meya pakhat na kalin ka wa chua ka i COVID hi tu manan du thu in an kai bik lawa it is just i by chance in veng berpon avakai theita ni khata khan nat na ka wa hona i kanu le ka pa tan chon death sentence ani thei ki ma tor lo mai tor vak lo ma ila ke chon ka immunity lo tha chong ka fight off me yang i ka do me yang ma seng khanat na kanu le ka pat lo tar to si amo BP sang cancer lo ve HIV nat na po a i lo eng lo rep to ang chi kha ka vak kai ka vak khoi ringo ta wanga mo ka vak khu khum pala mo wanga amo bathroom kanin man pola wanga ka vak kai te kha antan thi na lo thlen theya het lama pediatric age group om le kum khat hnuai lam a hianin a serious len ti boka chu wang chon pediatrician te po hianin rin ve de uchungai do thlasom pariat hnuai lam hi an immunity hi an taksa hianin ala kim lowa thlasom pariat an ni china hi chon ma ni do thei turanga yan ni dewa khang ang ho kha bikin film khur zo langai khop mai ni e naw pom te po mo naw nei te po konom zu tho me tin e china doctor shana ji soiga sabram rang chang kanga de chon upalam pangda na ten nei sang ta alom lu tuk lo ne joint family yang khan in kim kan lo om khom de du la bang khan tu kan epidemiologist pakhatina asoi dan Dr Ramanathan lama Lakshmi Narayan in Shevekanga famous lu tuka India chuan epidemiologist lar takani a public health lama hian na tam takalo thok to andina soi chu he social distancing kan ti hi kan kum u pa hote kan ven him na ani ti top mai ni ani phei chuan ani tan kan ti ni tin an Mizoram ang phei a chuan ventilator engzat nge kan nei ICU bed engzat nge kan nei chulai tak chu apoi bo ka ti asan su chung te chu kan ngai to ngai hemi hi shein kan sarkar how to kan health minister te kan chief minister te pan shein a invent lam pang hi kan ti thei to kan ti khan ko India ram pu ma po flight kharani
อันปวนมาคันนี่ขัดนันโลมาบีกติคันอินกี้มาส่วนอัชเทียงเป็นส่วนการรวมมันเลย สการฮิจวานินอติฮิจวอติตักปุยเห็นกันตีตัวกันเช่นอะไรส่วนนี้ตบนั่นไฟขัดเว่สวยที่ตัวไงแต่ละไงสวยตัวบิ๊กกันจดจงเราเจ้าไงมีปุยตานะzoomตัวชาฮิกันสวยเนี่ยตัวตัวบักยังไงอินดูไล่กันสวยตัวนี้ตัวมารวตีกันสวยไงชลายเต้นเห็นนะก็จะดูบิ๊กจูนิจินาคันดร.ชนะสิขานรนใส่ตัวนังมานี่อินสวาบปนละมานังมานี่อินดิเพรสปอนิเทอินซุงอมงุดจนริลรูเตปหาดูมาเสให้ฮินิวนอร์มัลนี่ติค่ะอินปมาสวาบฮิกตันเล็กซุงเตตันเฮียนกันนูเล่ป้ากับพี่เล่ปูเตตันเฮียนอัชลบันนี่ติอินเชียตาอินโลอินซูมเทค่ะกันพูดลัดเจวว่าจู่ตินนูเล่ป้าเตปนเองอินซุงเตหนวมตะกะเสียมข้างง่ายเวะเดี๋ยวละมาจวนง่ายกันละไหนเหล่าอันนี้เหตุที่เลนบากมีกันนิดลัดไม่มีเจ้าฮิจุกันนิดเลนปะแต่คิดน่าเห็นอมเตเนนปะหันอินกูโดนี่ละเลี้ยมาอินหลัดเดวินอินเบียกเที่ยววันนี้จู่ตินอุปลัมเตปะทุอ้อยจิรเวชัดเละเที่ยงง่ายจู่ตัวนั้นสวยอังซงฮีอันนัดนักกลพุงฮิจิบเจียรินเชลาวมาอุลากุดสิลชัดเละมาสเตปอหมายตัวนักขโมอปอนลำเตคอยละว่าเลนหัวกุดสิลเซลติเตเลหมายคอยเช่นเราติไม่อังจีเตค่ะเราจอมทเวอุลาจู่ก็ดูอัตินอัตรุลเฟตนี่เราจวนดำโดยอินดำเราปุ่งคมนักมุนาฮิอันกันเราชาอัตรุลปนนิจินักกันสวยอังคัน social distancing อินจู่กันหิมนะตัวกลางอันนี้ตุนดินมุนาจวนเราไม่รู้แต่กันแต่มารัติก็ชนะสิสมัยที่น่ามีปุยตะกจ่าเวดูจูสรการเฮียนอติตุรติโมกันหิมนานเฮียนมินเวนหิมนานเห็นนัดนักกันไกลเหล่านานเฮียนทิลตั้มตักมูลวินเองเฮตียอินะหิมตะกะตอมตุรมินติไลเฮียนกัน police force เตกัน local task force เตกัน health department เตกันสรการช่วยตัวเตเฮียนินจานโปมูมังเหล่าเฮียนินกันนุนได้หิมินเวนหิมสักนี่กันด็อกเตอร์เตอันมานี่ฮิจะเทียมิละโมอันทุรนสวัสเตCOVID-19 จุงจังชิมสรการินัทหัวสวัสเตฮิเราไงเวนิลาเราไงป่วยหมดเทียมิละจวนินเฮ COVID-19 เฮกันมิซารามาจวนเราลูดเราเซเราลูดอันนี้ปนcontrol ไทตูรินอินกายชองวักแล้วว่า epidemic อังอินรอนอมเวเราเซที่คันประคัด hospital ละรู้ไงปนวาลูดเซรอนดำเซรอนชวกเละเซที่คันอันนี้ไม่อะจวนที่คันกันด็อกเตอร์เละ nurse เตว่าไกเวเคร์ลวินโมที่คันอินหิมตะกินกันอินที่ต้นเวกไทยนี่ขัดไล่เตะข้าปอยหมอกติอะจวน face mask กันมันดันเต hand hygiene กุดสิลชัดเตเละdistancing physical distancing เขา office ปอเขาอยากปอบาซาร์นักมุนาปอแบ่งกันดอลไล่เตปนปอนะ gas ตัวรักันไล่เตปนข้ามีฟิตรุกมาไทยเราปนฟิตทุ่มโม่ข้ามีข้าตีเรากันหิมกลางอินหอยต้นเราเดี๋ยวว่าทิลอันนี้ไปหมดเราไม่เลยไหมวันนี้จะกันทุกส่วนแต่มีปุ๋ยลำพังส้มตัวลำพังแค่เนี่ยกันปมตังลำพังซุ่มส้มที่หาที่นั่งไอ้ท่ากิจส่วนว่าอดีตก็เราไม่หันเตียมาเสียส้มหุ่นไล่แต่ก็ให้ปุ๋ยหมอไล่นี่เด็กก็เชียร์ละกันเชียร์นะกันมันสวยหุ่นนะขณะหุ่นแต่ก็กันมังเทียมเวกแต่ละ social distancing เตะไม่ตัวมันส่งเตะเองกินไม่ค่ะส้มตัวก็เลยตัวชากันนี่นะอันส้มตัวชานี่เวกันตุ้มตัวเนี่ยเวลาหุ่นจะตักมินเป็นดร.ชานะสิเรดร.มาระดิษฐ์ส่งลงทุกันสวยขัดที่ส่งขัดตุนจูมาเหตุการณ์จังหุ่นกันมันเตะส่วนนี้